Bunaqa ko'rsak sağa bunaqa emas. Rahmat. Atamga taratam. Salamatsizlar, qandaysizlar? Qanday, shim yaxshimi? Rahmat. Qanday jangizsak bo'lsa, qanday yaxshi turibsiz? Uyqunuz bo'lsin. Olsun aka, siniriniz versin. Allah razı olsun. Allah ömrünü versin aka. Qulluq bo'lsin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Yaxshiliklar bo'lsin. Sizden ömrünüz uzak olsun. Allah Teala şu işini doğumdan kılıp vardın görüp otağız. Alga düreversin. Bütünsü bizim acımız prezident taşıyıp hiç kaçan cağılmagan iken o teröriste tanıdı o da. Öte çok sizlerine rahmat. O prezidentke ama rahmat. Şundalık kamkorluk kılıp otkan sizlerden kadar işe kılıp. O men istemiyorum. Rahmat can. Yaxshi ekan. Qara ko'ralichi uyda, jan uyda. Qandaysizlar? Bordi. Endi ati kim ela? Roza, qancha balang bor? 8. Voy be, qana. Qana gel belki qana berdiler. Bu yol çıkmaydı da. Ha, 1 2 bari qiz bor. 6 kız ek. 6 qiz. Bu da kaza toylarını hem çakıram aka. Bo'ptir. Allah razı olsun. Bo'ptir. Qanday salamatsizmi? Ha, bunda kuxnya son bo'lib qoldi, xudo qalasa. Gaz ulandı-ku? Gaz ulandı, bo'ldi. Mo'ka qo'yilibdir. Mostenka qo'yildi, xolodilnik keldi. Koyuldu aka. Kirmaşını hem hep gelip verdiniz ayttım mı? Ava, Geldiniz. Kirmaşını da olib keldi. Ha, bunaki kirmaşini bari qo'yilibdir. Все, bo'ldi. Yeme tigi to'shak jurqandara jang kelsin degan bo'lchim. Keldi-ku jangga? Salamatsizlar, qandaysizlar? Salamatsizlar. Apa qandaysiz? Qanday, yaxshimi? Yemisiz? Şükür. Senin işlerini görüp beni öte vata verip oturup. Rahmat apa. Ha, buna uy sonum bo'libdir, ha? Buna sonum bo'libdir bunaka. Yaxshi bo'libdir bunaka. Sonum bo'libdir. Roza qarindoshim Karl Marx mektebida o'sha yerda biz reyd uchurumda qarindoshim bilan tanishman. Ayvay. Tava qiynaldım. 8 balam bilen yaşay turgan jerim yok. Şu mümkünçülüğümüz mümkünçülüğümüz bolsa jardam beriңiz dep qarindoshim surandың эле. Tava. Эми қолдан келишинче жардам кылдык, Роза. Жардам кылдык. Ушул үй сага мен атымдан белек болсун. Майлы кызым, мынаке көрсак. Кармак көрсак. Мынаке көрсак сага мынаке эмес. Rahmat. Atamga taratam. Allah razı olsun. Толук ремонту бүттү, Роза. Ремонту бүттү. Керектүү окаттар барды, келди, Kvartira degende produkta olalım rahmet. Ава, эмелерди бардыгын ремонтун жасадык. Холодильник келди, стиральный машина келди. Бар толук келди. Газга уланды, Ulandı. Болду кызым. Эми мына балдарың менен Кудай кааласа жашай бер, үй сенин үйүң. Жок. Сен калпагың болот мага, муну атага бер. Atama yap. Атага бер, муну. Şu vardır işine kellekliyim gene. Diğer çocukta olup Allah şu karşısına kadar takip gelmeyen çaksan olsun. İşine alga sürüp Kırgızistan'da ona gittiğin falan. Allahu ekber. Kuluk bolsun. Bosnaka menen pat berip koyunçu. O men şu baldanız menen tinç bolun. Jengemek mor karmaşan hiç kaçan üzülbesin. Şu жалып атын туусун көтөрүп жүрөбериң ака. Элдин алды болуң, умура ажылдарга барың. Эмне тилесеңиз тилеңиз кабыл болсун. Кудай кааласа сиз менен өлөр өлгүчө балдар менен катташам ака. Карыганыңызда 1 килоны алып болсо эми алып барам. Алла рахмат. Ne degende Roza? Ben atımda sağa. Rahmat aka, Allah razı olsun. Baldarım men jegilim, makul mu? Ay. Baldarım men
Rahmat, bizim baldarıma koy eken de kuda kalsın. Baldarına atayın sana koz girola geldi. Rahmat aka, Allah razı olsun. Rahmat. Baldarını nence, konaklarını sıyla. Ana bir pazar koyroza bir akaga bir jakşaka koydar jakşaka bolup Allah Teala şunday beyveterlerdi kolduğun için şu kallektip sana inim. Allah en dünyadaki şu baylıktı versin, diyen soluktu versin, işin alga versin. Allah kâr. Oşarız, önsün, ölsün. Oşul, yani jalpı oşul Orta Aziyada en bir sınıftangan koz, jakşınakay şahlardan olsun. Roza karındaşım oşul üyün sağa nasip olsun. Kut kılsın. Oşul yerden toylar olsun. Baldarında öyle, kızlarında çıkar. Jakşılığında çakır, söz. Neler çakıram aka. Gelip Sizge nakitetem çakıram 5 senin yaşlıklarında ten bölüşçüler, baktılı oğula, talaylı oğula, baldarın, kızların baktılı olsun gelecekte. Oşul bizim Kırgızistan'ımızın jelegin büyük götürgen baldardan olsun kızım. Ömürlü olsun. Oşola mühim yaşlıklarga görsün. Buyurup özüңөрgө nasip olsun. Amin. Men şu Жеңишбек Токтаров акам менен августта жолуктум. Августта ошо рейд жүрүп, ошо Кармарстын мектебине келип калдынан акам менен жолугуп калышында ака мен 8 балам менен кыйналып ушинтип мектеп кыйналып жүрөмүн, квартирасам акам болуптур карындашым, сага жардам беремин деп ошентип акам мени көзөмөлүнө алып, кыздарыма мектеп, балдарыма мектепке кийим кылып берди, продукталарыма жардам берип атты. Анан кийин карындашым сага үй каратабыз деп анан акам ошол өзүнүн караштырып, өзүнүн эмесинен үй сатып алып, анан ошо мага 8 балам менен эме кылып, мага ушул үйдү акам подарок этти. Акам Алла разы болсун сөзүндө турду. Үйүмүн полный акам ушу килемимен баштап журканыма дерин акам кылып берди. Бар жогум камдап, акам мынтип ысык үйгө балдарым менен киргизип койду. Алла разы болсун ушу акама. Мен мурун айдын башы болгондо квартира келет деп 5 кило un алсам 3 кило un алчу элем. Азыр айлыгыма ошону полный продукт алып, өзүм мындай бактылуу сезим болуп, өзүм мындай токунданып атам. Мен бул сезимди эч кимге айтып жеткире албайм экем. Чындап. Ошо Жеңишбек Токтаров акам Алла разы болсун. И еще дагы мен үйүмө келип, мен куттуктап, мага балдарым менен жедеп, мага катта бир койдун кирелин кошо подарок этип кетти. Мен бул үйдү алгыча мен айтсам бирөөгө жомокта бирөөнүн кирин жуубам жүргөм, ушу бир нан үчүн бирөөнүн ишин нам кылып жүргөм. Мен бул күндөрдү мындай душманым менен мура көрбөйм декем. Душманым менен мура көрбөйм. Мен көргөн кыйынчылыкты эч ким эмесин. Апамдарга жардам эмесем, атам өзү ийнип алат. Апам бечереям пенсионер, өздөрүнөн ашынбайт. Барбаган, кылбаган ишим калган эмес. Пасуда бул семейный кафеде 5 жыл иштегем. 5 жыл ушу чычкандай кыздар менен иштегем. Kızlarım жарым билим алса, жарым билим албай калган күндөрүм болгон. Ушугам. Алла разы болсун ушул акама. Жеңишбек акама, Ташип акама, Садыр Жапаров акама баарына Алла разы болсун экем. Ушу мен ушу калоорум баарыңа ошо.